ҳодисае ки имрӯз дар бораш гап мезанем ҳамин қадар пурпечтобае ки имконияти хеле ҳам баланд дошт ки ҳамеша махфӣ мемонад агар ки пулисҳо тамоми вариантҳои вуҷуд доштара тафтиш намекарданд. Ҳамада салом алейкум дӯсто, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо ва ин барномаи криминални расследованияҳо. Бале, рӯзи душанбе набаромад, лекин ҳафта буд нашидай ку. Имрӯз мебароя. Лайк мондана фаромӯш накунем барои дастгирии чунин барномаҳо агар бихоҳем ки ин барномаро мо хат назанем. Оғоз мекунем видеоро. чӣ гуна ки шумо медонем, ширкати Парвоз Авиара ин бародар бисёр хизматрасониҳо дорад ки якеш ин зиёрати хонаи Аллоҳа, яъне ки кӯмак мекуна роҳбаладию ҳама тарафа. ҳаҷ рафтани ҳастӣ, тамом ҳамин бародарда муроҷиат мекунӣ, ба хости Аллоҳ ҳамаш хуб мешава. ва чӣ хабара мехостум бирасонтон ки 12 январ рейс ҳаст аз Тоҷикистон, прямой рейс ва аз Москва тавассути пересадка ва ҳамин хел бо ҳаст 26 январ. барои ҳам хотир занг бизанен, ҳоло пешакӣ номнавис кунен, Парвоз Авиа дӯсто муроҷиат кунен. ҳодиса оғоз мешавад дар як шаҳраки хурди Корбити, штати Орегон. ин шаҳрак хеле ҳам хурдае ки атрофаш пури кӯҳу ҷангалзорае. аҳолиш боша аз 1000 нафар зиёд нест. чӣ гунае ки медонед, дар чунин минтақаҳо одамо зиндагӣ мекунанд дар хонаҳои алоҳида. бисёриҳош аз хотире ки ҷангалу кӯҳай фермаҳо доранд. аз шахсое ки мо дар борашон гап мезанем, ин ҳаст Ҷерри ва Лингстомс. муддати 40 сол буд ки ӯ якҷо зиндагӣ мекарданд. ҳатто соли 2009 синни соли ӯ ба 60 мерасид. дар муддати ин якҷо буданшон 2 фарзанд ба вуя расондагианд. акнун дар чунин ҳолат, дар чунин синни сол омода буданд ки ба нафақа баромада истироҳат кунанд бохи муддаи умршонда. ӯ дар синни хеле ҳам ҷавонӣ шинос мешаванд. ба он нигоҳ накарда ки меган агар ду кас якҷо шид, характерошон тақрибан як хел мебарояд, лекин не. ино хеле ҳам фарқи калон доштанд аз якдигариш. дар ҳоле ки Лин одами мулоим буд, ором буд, хушрафтору хушгуфтор, а Ҷерри боша одами сахтгапзану дағал буд. лекин ин намуд рафтори ӯ як хислати хуб дошт. агар ки ба ӯ ягон кас маъқул намешид, даруш мегуфт, яъне ки чунин одамо дурундор нестанд. чизе ҳаст, ҷошта меган меравад. баъди 2 соли шиносоишон соли 1971 ин ду ҷавон хонадор мешаванд. ин кор рух метиҳад дарҳол баъди оне ки Ҷерри аз ҷанги Вьетнам бармегарда ва қайд кардан дар коре ки ҳарду ино кордӯстдор набуданд ва ҳеҷ вақт ҳаракат намекарданд ки бой шаванд, сарватманд шаванд. мақсад аз думи пул намедавиданд. чизе доштанд ба ҳамун шугр мекарданд, а ба он чизе ки дастшон намерасид ҳаракат намекарданд. махсус ин гапҳо дахл дошт ба Ҷерри. ӯ хеле ҳам шум медид банкора, ҳеҷ вақт қарз намегирифт аз банк ва дар умум бовар намекард банкора. бале дӯсто, мумкин аст ки баъзеҳо дар ин гапҳои зиёдӣ бутовад, лекин не бардоро. чӣ гапҳое ки ман дар чунин барномаҳо мезанам, ҳамаш алоқамандӣ дорам ба худи ҳодиса. барои ҳам хотир хуб гӯш кунед. лайк монданро фаромӯш накунед бародаро ва як ҷои дигарро тавсиятон метиҳам ки хеле ҳам хуб гӯш кардан дар кораи видеоҳоша ки дар ҳаёти шумо дар кор мешавад. и веб канали май ва нуқтаи муҳиме ки зинбардо қайд мекунад, дар ҳоли эксперимента гузаронидан бояд одам таъппуш надошта боша мегӯяд. ҷое ки дар барномаҳош реклама намешавад. агар ки шумо шум бинед рекламаро, мувофиқи мода рафтан ҳамин худ дар таъсири ана ҳамин гуна усулай мода. ки баровардагиай модара? бизнесмено. а барномаҳо боша ҳамин гунае ҳастае ки дар ҳаёти шумо то поколенияҳои ояндатона лозим мешавад. агар ки бихоҳӣ ки бо сахттар лаҷон бикашӣ, битарсон ки ӯ ҳолати бад бо мешавад. тамом. мавзӯъҳои да гап мезанем ки на танҳо ба хотири завқу шавқ ё ин ки вақтгузаронӣ бошад, а барномаҳое ки аз бисёр корҳо шуморо пешгирӣ мекунад ё ин ки дар бисёр ҳолатҳо намегузоратон ки бой битиҳед. яроқи сахттарину даҳшатноктарин и таъсири психология. ягон яроқ пеши яроқ намеиста бародаро. ягон яроқ, ягон намуд зурӣ. мавзӯъҳое ки шуморо дар ҳаёт имкон метаҳад ки вобастагӣ надошта бошед. аз чӣ савол метиҳед? аз ҳама чӣ. гап дар оне ки ана ҳамун таъсир нараса бояд дар ту. ки чӣ фикр мекунам? чунин барномаҳо дӯсто дар веб канали ман мешавад. ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепи чидагиай. ногуфта намонад ки 2 та видеои нав баромадаги ҳамин ҳафта бидрони тамошо кунед. акнун чӣ гунае ки шумо фаҳмидем, бале,
ӯ хеле ҳам сарватманду бой набуданд, лекин мерасидшон ҳамин қадаре ки зиндагишона пеш баранд, на ин ки ба мисли қашоқҳо, зиндагии оддӣ. Ҳамчун фаромӯш кардан дар кор нестае ки Ҷерри шикорчӣ ва моҳигир буд. И чиро нишон медиҳад, ҳатто агар ки ӯ тамоман бемаблағ монанд, Ҷерри метавонад ки оиларо сер кунад. Соли 1973 ягон фарзандшон ба дунё меояд, Ҷейсон. Аз 3 сол пас дуюмаш, Адам. ҳамсоя дар бораи ин оила суханҳои хуб мегуфтанд. мувофиқи суханҳои ҳамсояҳо, Ҷерри ва Лин хеле ҳам волидайни хуб буданд. Лин ҳаракат мекард ки вақтша бештар бо кӯдакҳо бигзарона, меҳри модарии худша ба ӯ бития. А Ҷерри боша тамоми ҳунару тавоноиҳои худша ба ӯ меомӯзонд. Мехост моҳигирра ба ӯ нишон бития, шикора ва зинда мондан дар табиат. соли 1991 ин оилада пули хеле ҳам калон ворид мешавад. Яъне ки падари Лин мемира ва мероси хеле ҳам калон ба даст меоранд ки пешакӣ чунин маблағ ӯ надоштанд. бале чунин маблағ ба даст овардан хеле ҳам дардноку талхай, ба хотири чӣ ки маблағи хунияам бигем мешавад, чунки дар натиҷаи марги як шахси дига ба дасти ту меафтад. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, ин ҳаёте, аз ин гирехта намешавад. Ҳамин маблағ боша ба ӯ имконият метиҳад ки он чизҳоеро анҷом битиҳанд ки пеш аз ин имкон надоштанд. Дар ин маблағ ӯ якчанд ҷойҳое мегиранд ки баъдан аренда метиҳанд ва ҳамчун замин мехаранд барои парвариши чорво дар штати ҳамсоя Вашингтон. Албатта ҳаёт пеш рафтесай, бобои фарзандои ин оила вафот мекунад ки ӯ мерос мегиранд. Ахиди фарзандо боша ба воя мерасанд ки хиди Ҷерри ва Лин соли 2004 якумин бор бобову бибӣ мешаванд. Дар лаҳзаҳои асосие ки ин ҳодиса алоқамандӣ дорад ва мо дар борааш гап мезанем, соли 2009 ҳар деидо аллакай ба нафақа баромадагӣ буданд ва тамоми вақти худшона бо наберагон мегзаронданд ки дар ӯ вақт аллакай 4 нафар буданд. Лекин маҳз дар ҳамин вақт ҳамон ҳодисае рух медиҳад ки аниқ ягон кас интизор набуд. Тақрибан соати 8 субҳи 6 феврали соли 2009 якчанд мард дар қадди роҳ як мошини сирха мебинанд. Мошини танҳоро. Дар ин кор ягон чизи ғайриоддӣ набуд. Дар ин роҳ як кӯпрук қарор дошт бо номи кӯпруки Гордон ва истиқоматкунандагони ин минтақа инҷо моҳигирӣ меомаданд. Яъне ки як мошини танҳоро дидан дар ҷое ки моҳӣ мегиранд, чӣ чизи ғайриоддие? Ҳеҷ чиз. Лекин чизи ҳайратовар дар инҷа дигар буд. Камтар дуртар мардҳо ба азоб мебинанд як дастеро ки ишора мекунад. бале, мардон меистанд баъди дидани ин даст ва меоянд ба лави кӯпрук ки дар поён дар болои алафи хунук як зани ҷароҳатбардоштаро мебинанд. Як қисмати нохунҳо шикаста буданд, а дасту рӯш боша пур аз лойучал. зани дарёфтшуда худша муаррифӣ мекунад ҳамчун Лин Стомс ва хабар метиҳад ки зери ҳуҷум қарор гирифт. албатта мардҳое ки ӯро дарёфт мекунанд дарҳол занг мезананд ба ёрии таъҷилӣ ва ба пулис. зан хуб суҳбат карда наметавонист. ҳамин қадар ба пулис гуфта метавонад ки дар вақти ҳуҷум кардан ӯ танҳо набуд, ҳамроҳи ӯ буд Ҷерри, яъне ки шавҳараш. акнун Ҷерри дар кадом ҳолат қарор дорад ва ӯ дар куҷоае? зан намедонист. бале дар ҳамин ҷо мумкин аст фикр кунӣ ки тамом хай ҳуҷумшон кардиян ягон хулиган. Не бародаро, гуфтам ку дар аввал ҳодиса пурпечтобай ва ма чунин ҳодисаҳоеро гап намезанам ки рафтан паридан хулиганҳо дастгиришон кардан дигар. Не, ҳодисаҳои ҳамин рубрика ҳамаш пурпечтобай. дар ҳол шумо фаҳмида наметавонед ки чӣ гап шудагиае. барои ҳамин хотир лайк монданро фаромӯш накунед ва то охир тамошо кунед. ба хотире ки ҳолати ҷисмонии зан на он қадар хуб буд, аз ӯ дуру дароз суол намепурсанд ва ба наздиктарин беморхона мефиристанд. Портланд. Пулисҳо боша оғоз мекунанд ба ҷустуҷӯи Ҷерри. ӯ метавонанд ки кепкаи ӯро дарёфт кунанд. бо он нигоҳ накарда ки дар ҷустуҷӯ иштирок мекард сагҳое ки тафтиш мекунанд, ба ғайр аз кепкаи Ҷерри ягон изи дигари ӯ дарёфт карда намешавад. яъне ки дар чунин ҳолат фаҳмида намешавад ки чӣ рух додагиае. танҳо метавонӣ тақрибан фикр кунӣ. ва аз ҳамада варианти хуби хубуш оне астае ки чӣ гунае ки зан гуфт ба ӯ ҳуҷум кардан, яъне ки ҳуҷумгаро марда бурда бошанд. ҳоло ҳам ҷавоб дар савол нестае ва ҳеҷ кор намемонад дига. пулис равона мешавад ба Портланд, ба ҳамун беморхонае ки зан қарор дошт ва умедвор мешаванд ки зан ба худ меояд то ки ба ӯ ягон маълумоте метиҳад барои дарёфт кардани Ҷерри. ба ғайр аз харошидагию нохунҳои шикаста ва дигар синякҳо,
як чанд ҷои бадани зан мешиканад. پای چپ یک چند قبورغه و دیگر آسیب‌ها. دتکتیف‌ها با زن میگن که پورا گپ زنه چی رخ داد. از زن آغاز میکنه گفتن از یک هفته پیش حادثه را. او وقت او لودکای خودشونه به فروش میگذارند در اینترنت. با شوهرش علاقه میکنه یک مرد با نام دیف و او میگه که آماده لودکا را بخره با نرخی که در اوجا نشان داشتگی به ارزان کردن. تنها به خریدار آن مهم بود که کی میتونه او لودکا را به دست بیاره. احتیاطکار بود و او فکر میکنه که میتونه که این شخص خریدار نه یگان دروغگوی راهزنه ماشینی که باشه و سراستی من نمیشید او را به خانه دعوت کردند. برای تفتیش کردن چی کار میکنه جری دیو با وخوری دعوت میکنه به همون موس برای ماهیگیری تا که با او در اوجا صحبت کنه و فهمش در اصل. یعنی اگر که در وقتی وخوریشون همش خوب میگذشت لودکا با سودا میرفت. یعنی که با جری اولین تقریبا 15 دقیقه لازم میشود که به جای معین شده روند و ماشین من میکنن پیش از وارد شدن به موست. چگونه که شما در کادر میبینین صورت‌های ریالی همون جای حادثه. بعضی آدما یک بار همینجا به یادم زد بعضی آدما از خاطری که چونین جالبه همه ویدیوها با جایی که یک سخن خوب بگن میخیزم یکی افسانه. ای اگر افسانه باشه همه خیلی آدما بگذار که شما در جای همه قرار بگیریم و دربارتون ویدیو کنم. بعدا یک ماشین دیگر میآید که رنگش زرد بود. چگونه که لین میگه از این ماشین میبره یک مرد که تقریبا همو دیفی که باید با او میخوردن همو بود. جری با پیشوازی او میبره. بعد سلام علیک کردن او با دریاچه میفوراین با پایان موست. لین باشه او را گم میکنه از نزد چشمش. در اول لین نمیخواد که از ماشین بیرون بره چون که در بیرون باران بود. لیکن کمی بعدتر باران بس میشوه و اون نقشه‌های خودش تغییر میده. لیکن هنگامی که از ماشین بیرون میبره یک صدا را خیلی هم سخت میترسونه. این صدای جری بود و به طرف او داد میزد که بگریزه. اخد جری باشه به طرف جنگل میگریزه. جالبه که به طرف زن نیو به طرف جنگل. زن در حالت ناگوار قرار میگیره. یعنی که یک مرد دیگری بود که تا این وقت او ندیده بودش و در دست این مرد یک تپانچه بود که به طرف زن دراز کردگی بود. از ترس زن میدوه به طرف کوپروک و در حالی در بالای کوپروک قرار گرفتن این مرد او را دایره میکنه. بعدی چی مرد از بالای موست با پایان میپرتایش. پلیس بلین میگه که معلوماتی زیادتر با وابطیان درباره هجومگرا چی گونه نمودی ظاهری داشتن چی لباس داشتن. لیکن متاسفانه همش همین قدر تیز میگذره که لین میگه وقت نبود برای همه را دیدن. کم هم باشه داشت چیزهایی که گفته میتونست. موافق گفته های او هر دی مردها سفید پوست بودن. موهای سیاه داشتن. جوانی که خودش معرفی کرد همچون دیو کمی پستر بود از امرش. همچنین این آدم از دیو دیده موهاش زیادتر بود و به غیر از این موی لب داشت. برای چی خاطر در دیون فترا بود رو نداره آدم؟ برای خاطری که زن میگه که روش ندیده تنها موی لباش دیده. البته یکمین چیزی که میتونه علاقمندی داشته باشه برای دریافت کردن جنایتکارا اون هسته که کی میتونه این کارو کنه. بله چون این سوال میتونید بتی بخدی جبردیده ها و پلیس همین گونه سوال با زن میتیه که کی میتونست این کارو کنه با فکر شما. یگان کس خیلی مشکلی داشتین از یگان کس قرض دار بودین. زن میگه نه چون این امکان نداره و او هم همین گونه حیرت زده به مثل پلیس ها. بله بازپرسی زن یگان خیلی کمک کردن نمیتونه با پلیس ها. این به مثل یک جنایتی میرسید که موتیو نداره. اگر خیلی فکر کنیم میتونه که موتیو غارت باشه. ممکنه که خریدار فکر کرده که جری هنگام وخوری لودکا را میاره قطیش. لیکن معلوم بود از اول که جری با لودکا نمیره. یعنی که هیچ چیز نبود برای غارت کردن. بله ماشین اگر فکر کرده باشین ماشین در جاش بود کو ماشین هم دزدگی نبودن. یعنی که پلیس یگان خیلی دلیل یگان ایز بغیر از کپکای مرد نداشت و همچون موتیو هم نبود که برای چی خاطر کی میتونه این جنایت کنه. بعد 3 روز جستجو عملیات تفتیشاتی به انجام رسانیده می شود. برای چی؟ به خاطر آنه که در این مدت با پلیس معلوم می شود که در این منطقه جری را کفتن یگان معنا نداره.
ба ғайр аз кепкаи ӯ ягон изи дигаре ӯ дар ин ҷо нест. Хоб акнун дар ин ҳолат полисҳо чӣ кор мекунанд? Ҷабрдида қатъи, яъне ки одами гумшуда қатъи бояд шинос шаванд. Бо характери ӯ ва бо омӯзанд ки як чанд рӯз пеш аз ҳодиса бо чӣ кор ӯ машғул буд. Инам метавонад ки алоқамандӣ кунад бо худи ҷиноят, яъне ки наздик кунад барои ошкор кардани ҷиноят. Ва барои ин якум оғоз мекунанд аз ҳамсараш. Лекин бо ӯ ягон чизи нав гуфта наметавонад. Лекин дар байни ин як кори ҷолиб буд. Ҷерри ба штати ҳамсоя, штати Вашингтон меравад. Барои чӣ хотир ман гуфтам ки суханҳое ки дар аввал мегем муҳимай, ана акун ҷош омад. Яъне ки ӯ дар ин штат замин доштанд барои парвариши чорво. ӯ ба ин ҷо меравад барои алаф бурдан ба ҳайвонҳо. Шаба дар уҷа мегзарона ва субҳи дигар ба хона бармегардад. Ин маълумотое ҳастае ки аз Лин ҳамсараш полисҳо ба даст меоранд ва бале, маълумоте буд ки ҳеҷ кӯмак расонида наметавонист. Лекин вақте полисҳо суҳбат мекунанд бо дигар шиносҳои ин оила, дигар версияҳо дар саршон омадан мегирад. Чӣ мешавад ки агар ҳадафи ҳуҷум ғорат неву худи Ҷерри боша? Чӣ гуна ки дар аввал шинос кардем шуморо бо Ҷерри, ӯ хеле ҳам сахту дағалгуфтор буд ва дар гузашта чунин ҳолатҳое буд ки ин гуна рафтораш ба ӯ мушкилӣ овардагиай. Барои мисол соли 1971 ба як ҳамкораш суханҳои хеле ҳам сахт мега нисбати президенти ҳувақтаи Амрико. Яъне ки суханҳои бад не мега ки агар ки қанчиқсак ба Портланд биёя, ман як магазина холиш мекунам. Дар ин кишварҳо сухани ягон хел дағал ё ки ягон хел бад гуфтан нисбати касе ки набошад ҷиноят ҳисобида намешавад. Шумо аллакай дарк кардастед ки ба мисли таҳдид ба назар мерасад. Аз куҷо намедонед ки ин нақша нест ва барои тафтиш кардани ӯ спецслужба ба ӯ мебарояд. Яъне ки аз ин чӣ хулоса бароварда мешавад ки акнун метавониста бошанд ҳамин ҳолатам чунин ҳолат боша ки ягон сухани гуфтагиа нисбати ягон шахсе ки ҳамин суханҳо сабаби чунин ҳодиса шидагӣ боша. Бале, чима ки не. Бале, полисҳо барои ин хел ҳолатҳо диққати ҷиддӣ наметиҳанд, лекин ира фаромӯш карданам дар кор нест. Ба ғайр аз оне ки дар кор як ҷолибияти дигар рух метиҳад. Хотиррасон кардан дар корае ки 2 рӯз пеш аз ҳуҷум Ҷерри ба штати ҳамсоя рафтагӣ буд, ба фермашон. Лекин гап дар сари он астае ки Ҷерри бояд дар ин роҳ купруки дарёи Коламбияро мегзашт. Дигар раҳ ба расидан ба ин ферма аз Орегон нест. ҷолибиятш дар ҳамия, яъне ки чӣ? Аллакай ба фикрам шумо угадат кардед. ҷолибиятш дар ин астае ки ин мошин ба ин купрук гузаштагӣ нестае дар он вақт тамоман. Яъне аз ин хулоса бароварда мешавад ки Ҷерри занша дурӯғ гуфт ва шаб дар ферма не, дар дигар ҷо гузарондагиай. ин аз ҳамада фикри осонтар ва фикри беақлтарае ки ҳама одамо як-якбора ҳамин хел фикр мекунанд. Ва бо чунин савол ба тарафи Лин равона мешавад полис. Ва мегӯянд ки Ҷерри вомехӯрд бо ягон зани дигар ба ғайр аз ту, ё ин ки ту вомехӯрди бо ягон марди дигар ба ғайр аз Ҷерри. Зан мегӯянд не. Агар ки чунин версияро хат бизанем, детективҳо маҷбуранд ки як версияи дигарро нигоҳ кунанд. Аз ҳама ҷолибтарша. Барои дарёфт кардани Ҷерри, полис оғоз мекунад ба ҷустуҷӯ ва тафтиш кардани ҷойҳои ӯ, хонаашона, ҳавлии назди хонара, ҷойҳое ки дар ӯ тааллуқ дорад. Зан дар беморхона буд. Дар рафти ин тафтишот полиса ба ҳайрат меорад фарқият байни ҳуҷраҳои хонаи ӯ. Яъне ки як қисмати ҳуҷраҳо хеле ҳам дар ҳолати ногувор бигем қарор доранд, яъне ки порядка набуд дар уҷа. А як қисмати дигараш боша хуб рӯбучин кардагӣ, хеле ҳам тоза. Стулҳо дар болои стол мондагӣ буданд. Фикр мекунед тоза кардан хай ягон ҷои ғайриоддигӣ надорад ку. Лекин фикр кунед бародаро, барои чӣ хотир ӯ ҳуҷра тоза кардагӣ нест, рӯбучин кардагӣ нест, а ҳуҷраи дигари лесидагиай. Оли мумкин шумо гуфтанӣ бошед ки ака чӣ гуфтанӣ? Ҳозир мебинем бародаро. Шумо лайка фаромӯш накунед. Ҳам палисоз кардагиай, ҳам шустагиай пола. Ҳатто маҳлулҳои барои тоза кардани пол дида мешид дар хона. Ва чизи дигари ҷолиб оне буд ки бисёр қутиҳои пепсиву энергетик, қутиҳои холӣ. ин ба назар мерасид ки касе чунин нӯшокиҳоро хӯрдестай барои хоб нарафтан. А чӣ вақт хоб нарафтан? Барое ки ягон кора буд кунад. Чӣ кора ки ин хел бояд ҳаракат кунад? Ягон кори хеле ҳам муҳим аст значит. А дар ҳавлӣ боша аз хона берун, бозам чизҳои ҷолибтар аз ин. ӯ мушоҳида мекунанд як чанд тӯпи хокистара
البته که یگان کاری جنایی نیست، لیکن جالبیش یک چیز دیگر بود که در داخل این خاکسترها یک پاره را میبینن که به مثل پاره استخوان بود. ایش حلقه جالبه کو. لیکن بود اینجا یک گپ دیگه میشود که جری شکارچی بود، ولی استخوان در پرتو میتونه باشه، چی باکی نه؟ لیکن حالت با دیگر طرف میره که با خواطر میشه. از نزد خانه یک باکی آهنی دریافت کرده میشود. در داخل این باک هم خاکستر بود، لیکن در داخل چیزهایی که سوختگی یک چیز دریافت کرده میشود که خیلی هم شهادتی سخت داشت با ستون مهره آدم. از همه در چیز مهمش در داخل خانه دریافت کرده میشود. در ویشلکه آویزان بود تپانچه مردی گم شده. حالا ممکن شما بگین چی در این چیز جالب میشود؟ موافق گفته های پسرای جری از خانه یگان قدم نمی برآمد به تپانچه‌اش هیچ وقت. تصور کنید که حتی وقتی که церковь میرفته تپانچه را میگرفته خطش. در حال واخوری با دو مردی بگونه مگر نمیگرفت؟ میگرفت. لیکن چی با نگرفته؟ لیکن جالبیت دیگری حادثه در آن بود که در خود همین تپانچه دو گیلزه تیر باقی موندگی بود. اگر کسی ندونه خاراکتریستیکای یراقو را در مقایسه با دیگر نمود تپانچه ها، این نمود تپانچه‌ای که در روی اکران میبینین در وقتی تیر خالی کردن گیلزه نمیافته، در داخل او میسته. باید او را هوی کنی خودت پرتای. تمام چیزهای دریافت کردگی را از خانه او با لابراتوریا میفرستند. بعد یک چند وقت پلیس ها نتیجه خیلی هم دهشتناک از لابراتوریا میگیرن. پاره های استخوانی که با مثل ستون مهره آدم به نظر میرسید در داخل باک در اصل پاره های ستون مهره آدم بودند. دیگه‌اش در وقت خوب تفتیش کردن در تپانچه چکره های میده خون دیده میشید. این شهادت از آن میتیه که از این تپانچه پراندگیان کسی را از خیلی هم نزدیکی و غیر از این در کامرای نظارتی مغازه همون منطقه مشاهده کرده می شود. لین یک چند قبل پیش از افیتسال گم شده اعلان کردن جری خریداری میکنه محلول های تازه کننده که در کوخنی دیدگی بدیم. البته محلول هایی که پول تازه میکنی یا که یگان جای دیگری کوخنی و خانه را خریداری کردن ای هم یگان جنایت نیست، یگان چیز خیریادگی نداره. لیکن گپ در سری آنی است که این هم مغازه بود که از همینجا همیشه او خریداری میکردن، این مثلا شهر نیست. لیکن فروشنده میگه که آخران بار بیاد نداره که کی او چنین محلول خریدگی بود. و با غیر از این با چیز جالب دیگر آنی هست که پلیس ها دریافت کردن نمیتونن یگان شخصی را که جری را از 1 فوریه او طرف دیدگی باشه. اخدی هجوم باشه ششم رخ میده. سوال دریه که برای چه خاطر 5 روزی باقی مانده یگان کس علاقه نداشت با جری، یعنی که او گم شد ششم، так از 1 تا این وقت هیچ کس او را دیدگی نیست. چی با؟ بله شما هم مقدد کردین و ددکتیف هم همین فکر میکنن. به خاطر اونه که جری استامز تمام این وقت علاقه مردگی بود. هنگام همه دلیل را جمع کردن پلیس روانه میشوند به بیمارخانه نزد لین و با او امکانیت میتیان که نقل کنه چی رخ دادگی بود. در اصل او با نابیره هاش بود و در اینجا میگه که یک سوپر بول یک بازی بوده در همون جا میگه مقصد دیدگی نیست، میگه بود در اونجا با نابیره هاش. بعد یعنی که پلیس ها میفهمن که صحبت با او یگان معنی نداره، او را گناهکار میکنن با کشتار شوهرش و در خود همون بیمارخانه او را دستگیری میکنن. اکنون فکر کنیم برادر در رفتی همین بسیارتون ممکن مقدد کردگی باشین در رفتی همین گفته ها. یکمین چیزی که در همه شهادت میداد به غیر از پیستولت داغ خون و دیگر استخوان های مرده را دریافت کردن، جایی که خودی زن گفت که گویا سرش کرده باشه شخصی که میخواست بکششه، گفت که پیستولت دروش داشته و ای باشه در بالای ماست گرفته. همین پیستولت دار بگریزی از او سرت میکنه؟ نه. یکم دوم میگه که در بالای ماست دریاوش کرده، از بالای ماست گرفته تا در پرتافتهشه. البته که از بالای اون ماست تا پرتافتن آدم میدونه که او نمیمره. ای شاهده دیدگی ایتا کدام قاتل این کارو میکنه؟ یعنی که بسیار چیزهایی داشت که معلوم بود که او دروغ میگه. اگر شما فهمیدگی باشین در رفتی گفتن ریسپکت ملادیس. لیکن زن خودش قایل نمیشه برادر، تا آخر قایل نمیشه. و چگونه که شما میدونین همه
далелҳо ба экспертиза супурдаштагӣ буд. Чакраи хуне ки дар пистолет буд тафтиш мекунам, бале дар аслам ба ҷери тааллуқ дора ва пораҳои устухони сутунмуҳра ки аз дохили хокистар дарёфт кардаштагӣ буд, инам аз ҷерияй. Яъне 100% дар инҷа маълумае ки ҷери мурдагиай ва дар ин кор даст дора худи зан. Лекин чӣ рух додагиай байни уно ин намега. Дар ин ҳолат танҳо прокурор метавонад ки дар асоси ҳамаи далелҳо версия пешниҳод кунад. Акнун оғоз мекунем аз мотив. Ҳар як кор бояд ки мотив дошта бошад. Мотив чӣ буд дар ин ҳолат? Чӣ гуна ки баъдан маълум мешавад, Лин аз банк $60,000 қарздор будааи. Бале ин на он қадар суми калонай ба он нигоҳ накарда ки ӯ ин қадар замину фермаву дигар ҷойҳо доштанд. Лекин факти ҳамин қарз доштан метавонист ки ба шавҳари ӯ писанд наёяд. Чӣ гунае ки ман дар аввал шиносон кардам, гуфтам ки ин гапҳо муҳимай. Яъне ки шавҳари ӯ бад медид банкора ва дар ҳаёташ қарз гирифтагӣ набуд. Алин боша қарздор буд. Метавонад ки ӯ ин қарза пинҳонӣ гирифтагӣ боша ва намехост ки шавҳараш бидона. Барои чунин кор намешавад ки нақша бикашӣ ки одама бикушӣ. И метавонист ки куштори нақша кашидагӣ набоша, бо нақшаи пешакӣ набоша. Маълум шидаи мумкинае ки Лин қарз гирифтагиай, баъдан шуш ки намехост ира, ҷангшон шида боша. Ҳардаша як ҷанги оилавӣ. Дар натиҷа ба ҳамин оварда расондагие ки Лин шавҳараша парондагиай. Акнун савол дар инҷа ба миён меояд ки чӣ ба зан худаш ҳама ҷо шикастагӣ дарёфт карда шуд? Чӣ гунае ки прокурор версияи худша мега, баъди ин ҳодиса зан мехоҳад ки ҳамаша ҳамин гунае нишон бидиҳад ки мантиқӣ шава гум шудани шавҳар, яъне ки шавҳара мекуша, мехоҳад нобуд шава ӯ то ки наёванша ва чӣ гуна ҷасада нобуд мекунӣ масад? Сӯзондӣ? Пас чӣ мефаҳмонӣ ки куҷо шудагие ӯ? Бояд ки гумшуда эълон куниша. Ҳамин гуна мехоҳад нақша бикаша ки ӯра гумшуда эълон кунад. Ва ба ҷое ки ӯ моҳигирӣ мерафт, мерава якчанд изҳоша мемонад, яъне ки кепкаша ҳамҷо ёфтагӣ буданд. Мепартояд ва дар рафти ҳамин изҳои марда партофтан, зан худаш дар ҳолати ҳаяҷонӣ ногаҳон меафта аз болои мост. Ҳеҷ ка мепартояш не, худ меафта. Яъне ки дар аввал зан мехост ки ҳамин гунае нишон бидиҳад ки мард дар вақти шикор дар ҷангал гум шудагиай. Лекин вақте ки меафта, баъдан нақшаш тағйир меёбад. Баъд фикр мекунад дар бораи ҳуҷума. Аз ҳамин хотир несостиковка бисёр пайдо мешавад ки нақшаи дуюм дар бораи ҳуҷум ин нақшаи аввалин набуд. Дар аввал мехост ки ӯра ҳамчун гумшуда дар вақти шикор биган хиёл кунанд гум шудай дар ҷангал. Лекин вақти ногаҳон меафта, афтида набояд ягон хел фаҳмонӣ ку. Баъдан ҷорӣ мекунад анамин нақшаи онира ки гӯё ба ӯ ҳуҷум кардагӣ бошанд. Ва барои ҳам хотир меяд ки марда рӯша надидай, танҳо бурутоша дидай. Чӣ гуна ту рӯи одама намебинӣ, бурутша мебинӣ, фикр кунинда? Гарчанде ки ӯ ба кала намегира, ӯра гунаҳгор мекунанд барои куштори шавҳар ва 25 сол аз озодӣ маҳрумаш мекунанд. фикри ҳақиқататонро бародаро дар комментария бинависен. видеои нав тамошо карданша фаромӯш накунед ки дар рӯи экрани шумо баромадагиай ва ҳамчунин бихоҳен бозан видеоҳое ки хеле ҳам тамрини хуб мешавад барои мағз метавонем бидуроен тамошо кунед дар веб канали ма. Ссилкаи веб канал дар якум комментария закрепить шудагиай. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.